2020. Mbere y'uko uyu mwaka utangira byari ibyishimo byo kugera muri Vision 2020 icyerekezo 2020. Kera kabaye hari kuwa gatatu umwaka wari bugira iminsi 366 nk'umwe mu myaka y'imbagikane uratangira. Iterambere rishyitse, icyizere kitajegajega nibyo byari byuzuye mu mitima n'intekerezo bya benshi. Gusa mu gihe gitoya uyu mwaka utangiye ntibyatinze kugaragara ko 2020 ari umwaka udasanzwe, ahanini mu buryo bubi. Turengeje amaso impfu z'ibyamamare bitandukanye birimo abahanzi, abahoze ari abakinnyi b'umupira w'amaguru, basket, abahoze ari abaperezida b'ibihugu n'abandi. Uyu mwaka wabaye uw'icyorezo cyatangiye ari icy'Abashinwa birangira gihangayikishije kinahangamura ibihangange mu bihugu byose bizwi ku isi. 2020 umwaka wa Covid-19. Uyu mwaka urangiye, ijambo Covid urangiye ari ryo jambo ryavuzwe rikanandikwa kurusha ahandi yose ku isi, nk'uko byatangajwe na Irish Times ku nshuro zisaga 100 ku bwikube ugereranyije n'andi magambo. Mu bihugu bitandukanye by'isi ubuzima bwarahindutse. Mu Rwanda inzego zose zahinduye imikorere, inama zarasubitswe, ubukwe bugabanyirizwa bakwe ubundi burasubikwa. Nubwo byagenze gutya ariko ibindi byiza nabyo byarabaye. Mu Rwanda wari Archiepiscopi wa Kigali akaba n'umuyobozi wa Diocese ya Kibungo, Musenyeri Antoine Kambanda, umwaka wa 2020 umusizi ari nyiri cyubahiro Kardinali wa Kiliziya Ntagatifu ya Roma. Ni amateka ku Rwanda. Ikindi, urwego rwo gukoresha ikoranabuhanga rwarazamutse cyane. Mu bidasanzwe umwaka wa 2020 usize harimo udushya cyane, harimo imvugo zidasanzwe zaduwe n'ibyamamare mu bisata bitandukanye. Ni mu Rwanda twizamukire, twimanukire, hahiye, gutwika, hadashya, byubahwe, ndetse n'ubwiyongere bw'indirimbo zavuzweho kuba zirimo ibishegu, harimo nka Samoya, Ubushyuhe, Igare, Mikro, Umunamba, Twinyesebura, Ikinyafu ndetse n'izindi. 2020 wari umwaka w'udushya koko. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Donald Trump, perezida w'iki gihugu, yanze kwemera ibyavuye mu matora, yanga kwemera ko yatsinzwe na Joe Biden mu matora y'iki gihugu yabaye muri 2020. Ibikomeye byaranze umwaka wa 2020 byari uburo buhuye. Ifungwa rya burundu ku mashuri makuru na za kaminuza nka Christian University na University of Kibungo Unique yahoze ari Nateke, ubu yaratetse. Ikindi nta kwibagirwa ni Nibyo Channel, nayo uko yumva ubu yashinzwe muri 2020. 2021 ni umwaka mushya mu buryo busanzwe n'ubudasanzwe, uzagira iminsi 365 witezweho byinshi, harimo n'urukingo rwa Covid-19 kuba ruzakwirakwizwa mu bihugu bitandukanye by'umwihariko ibya Afurika harimo n'u Rwanda. Kuri wowe ingamba wari ufite muri 2020 zagezweho, izo utagezeho se iyo Covid-19 itabaho wari kwesa imihigo? Isuzume urebe ko ntacyo watwereye Covid-19 nyamara ntaho byahuriye, uhagurukane imbaduko. Ikibazo si ukugwa, ikibazo no guhera hasi. Bifurije kuzaba muri 2021 nk'amasaha mutera intambwe ubudatuza kandi mudasubira inyuma. Iyi ni Nibyo Channel, naho nge Joseph tuyishimire, mugira amahoro n'ubuzima buzima.